na singin jo maskani mwato ile tingan ko le tewe asingin du mwa kita sikore mwato wa kwani kwa kanisa birin kwa ga kale kanisa na inu asik siringi kire el milioni 48 kitakire e family ya yole ya chile ne wa siringi milioni 24 yomwe boli ile ngana tewa 24 million e family ya yole ne ba 24 million indi kanisa ya ga ne fikere ne kanisa tangani niyote ya ga ni kwa kwa ngao na jari kwa ga ande ya ga ngaire miake mingi ande na kitona nitike magere ayo weka tonya agache igo amangana amange ora tiwe se kibo cha koja kamide ni amani tindo kamili ore kamita ki na ata ramba tevinga kanisa kore kanisa yera amba indo apamulo kwa muraba ayole ose family ayo tuachire tuwawese milioni 24 ini mwana ate kanisa eba maridadi beliese ya mileni manera bikiare kanisa kido entanga aki mwana kwanja ko bwango na linda next time mwenda na monge riba mwana uno yere bwanga tatoma riba katariho kakipiganya sawa sisi na espace kawa tikenda teketemente jana wake ile mbia mwana aseke jo twali baka manyanga no toramo nainu mpaka kanisa yako regeto ya ari bia mwana sana kinene mwenyo nanga etuta kitabarai amoiro kitegeto ki tuta tabarai bakurwana geto ki bakurwana kene bakurwana kanisa ane bakurwana abana baitu abangina mu ete namusoma abana bano kisukuru ande basoma lakini bachaka moko nyoro muntu ko barone abandi banyore kigazi mbiyamo nasambya sawa korona nakinani mwata gorai mo baizo kumikia gerekere baje bakatubolia lero na akiri ko baterina ekanise tuna building ile gutagurwa aba engineer bateningira ile 7.2 million chinya gachi ona akiri kaya ko batenge chibese chonsi pi ntobae mwaga akiri structure yonsi 7.2 million doko ba mwaga akiri kanisa irima galiere erinde nyasamanye na ki no nyinwe ikero maite michango ya kujira sichi kanisa sana yagera wanta wanga bakore kinduki batami gura sichi kanisa kiko ranga nyasaye gwanja keto genda gali bunge eto eturwane chikanisa na chocho chie ku CDF erinde michango isasi kanisa abantu batike kuoba goche kanisa bache kanisa basasime inde bakore kinduki basasime mwana nyasaye tubo tukwaye na baire iranga ekanisa limunyaga epipingima limunyaga jatole ndituranya agache kumurata kito chake mami na utobora gendo kinya saa twaga chikanisa kyanya saa ili ndo mai taba tuna abantu bako tamugura chikanisa sini byo mchani lakini yale kunya kana chikanisa chos tuchi agache abantu bada bolo mchango tu tumukora gendo ne try ne sadaka no abantu abange baraja chikanisa yo muna kuko sababu kwa na moto sabere ne nsi Kenya tukora gendo ni sabere nekera kwenda no musanyo ne matena ne okwenda ekensi no wetaba kwana na ina mai kama tena wenda kwa ni mono manyaje ni ona singi bi chinsa na ni bi umeni sana ya madena mono mo kwa ngama skara ina bata bi ko da ultimo ekansi ino no mulita mali de ino mo wa bi os mo de ke ko 1.5 inje by 1.5 million choice mara ni kanisi akini mo sio bali kwa moto wali ale tojo ora ngendo kosa sima eka kiyo the next time kare mo chaga iga duru weto wango ro to wikara kosa sima na ibu pakal ko liende ati mwar bonjo to ko le iga mwar bonjo ko le iga na ba kiri ndia mono sana na ni ile kuni ko basiri kanise na ni kumara anji ngende ko basanje na ki moto sabere pakachina ki chai kire na ni mo hiyo ki mo bara ngendo mwato ya mwero ke nyasaye na liga nyasaye la kuka inga bantu bonsi baje si kanisa nyasaye ore yuki ayo kwa nyamo sana ani na wakili yona so twali embe kwangu na ndas na sange to kogenda kitanga tigante be asamali dangu kwa Richard Mainayo ose Dr. Richard Mainayo mwanyi wete 2022 ni njolio ya mo ku chule cyano tumugirango anda sama tukale mutwe tumwana nyibutu yone no otole Ikente kitanga ndiko bakira mbiamono na ine manyanga nkibuna ndiga aninka abayo bane no bale galia ngobona wikante meti nkwana mangi ora sangi na asali bachikongora maraboba ili tuwa tayo nani kuwasa ikente kitanga ndiko mbiamono asiga smwa kolete omwana ino yo mona alega igamwa mutara inyura kana ga banere wona mambia igande na goko genda obate mbiamono asiga asiene mo akora anga muwasabere uchiasa matukale mutu
umwana no kurukwa Matiang mumanyete ono Matiang mumanyete igante mbakire ndiyamana sigas mwa kolete nando mumanye ngano akole gento ki no aramo na inywe ase ninjama edi yanda yani mbwadrio konya basaye kurwanira chikanisa igante binamanye ngechisanze ngotero ni chinyinge onde buno kogenda kuranchi bairira mayo gweta ikiaganta turwanira basaye baito abanga bakuri kiskuru batabwa teachers bagokora na mono iguru yukwagacha chikanisa njingo basabanga munsi kurinyora kero mwari kwagacha chikanisa ruruga na muntu abategendo amuntu asayete tigatusabira barayi baito na itu tusabire abantu bakora bakuri yuborayi ine tuchore abarayi bari bakora tegendo ki bamwiro getenya sae iri nenga kikewoika kumanyenga kendi kyo stogo kwa abarayi bakora maroro bakora gendo ki babu tukwatisi tutara ikinga kitu kurwanirira chikanisa kege na itu chinyori CDF ikiani matne imechango yejura si chikanisa yagera abantu abango bakora gendo bata milkura chikanisa lakini ndini bate birenge nga togenda ali turwadire chikanisa nachichayo CDF imechango kole gendo ekeane abantu baja si chikanisa lakini asengi tutaika sabu ngaki yitaraika tuwa CDF bali tokubuli borai na bali tonya saa sesenidi kuikato kubeka mako muguke nditokole gento tokonye chikanisa akikora ona achire gaiga baptist pule mukwagacha na arate na narachi kama tukamani ili ndia mono mwari gutwanjira gwanja muri ndwesa taka yane ili na nengende na bona ari bosaba no nyiya kunyareka ne kamo ngo getinya sai na ngo tukugwanira kanisa Nairobi kanisa na jitia CDF lakini singi tutara ikororo tigatubika namo ese ari kukwenya akabare gendo ki twaga chikanisa mopasa Jacqueline na elda chatu washaira matukamani lakini kwa rada ona na tiranche yaundi geriange kanisa mo wateba na kyo konyeta lite kongana ande na ajite inga kambi no nyore ibintu mwakwani ne binge tinko byatora byonse lakini mwakwani roye pulpit mwakwani roye rani mwakwani roye ceiling nekicho kikonde dokwa mwana opasa ndara batebikiwe zinile ngango chakuwa ibintu mokolega asiyo ose sadaka ndege dojo ndikire biterinse biri babo ngo visho Q iyo nawe PQ ondi ile kapsa ne ile kansolike mwago tumera mwago tutere asini ndiye chinza na bake ndiye mona kimanje kinura samasa amen kibara ne chintambe to weta ile kongo ne bibilechira tusabere na ndo kore to abantu bonse bamuri kinya saa to achikanisa cyanya saa ini ndo maita batutuna abantu bako nguru asikanisa asini ndime cyane lakini yari kunyara kinya chinza cyose tuchiagacha abantu batabona michango te kimokore gendo